Miam kita mukta ngasi topik popular government in centers hand hai basitane madudi Manipur amuk lenga mayam na khan ki bami husing dunu pai ba lenga leirak pai se masi center gi makutta leire hai jini kari gi lakke da mase mo handak ta mo mamang da sudum tawti tawki mamang da kari gum kanda chief minister na resign to ro matung da ngak sambit patra imphal da game tawdana mathang mathang MLA mayam unarakpa sum tawki ba singdo lengak si leidor mane kaina sum khalame aduga March ki tarada hogoda session dum adum hogidre adwai marak ki kari gi singdo sum uba kanda adwai gi sambit patran leringe aduga chap chana president rule su thamdringe marak tuma leadership ki crisis se khara leibadagi leader khanba ngamdabagi tangkak amoin uruba tawbudi uba but lengak si sembi naba leader letaba malanba ma yauti yauri adwai sum khoi sum chorau sum yengbada aduga madai de mung PR lakhiba tang trom doi PR lakha matung da mung lai si around tha mani adurdi tha mani si manung saida yamdrabda lengak amuk halakatra haibagi wafam duni aduga hojikti maroina Lok Sabha Rajya Sabha da Manipur gi PR gi proclamation matang khana giba aduga president rule thamba madumona house dissolve tabu makti nataba yamdrabda hojikti tha taruk chalak paina pa adu tha taruk chalak pase makha thangdarak pa mu Shangtake Shangtaroi, Natakana Shangtakado, we get if him lagati, Adwai to shoe, Adum Parliament Gikarigi, Adwai Ayaba Malorokadonina, Adwai Pim to Yankibatari, Aduga Hatu Lengak Sembag, if you dum delay, Aduga Maroina Lengak Sembagam, the Basel leadership crisis, stay Habitumosu, Badumoxum center, leaders in the Tamok Wapums, and get some Yangurakanda, leadership crisis to Madi, Madwai do later by time, Madam de Amishana Habasi Manipur, PR Tambase. Mapamga matamga yengakanda PR thambusina chunara nen thambam neramne sam narakanda aduga Manipur da makhatana PR amuk samdaba tha taruk ki elis satkhani habi wafam singkari sing lakpa swaida civil society organization singi karigi maikei de chum tholokpa hoji civil society organization sing pullakanda Manipur da leiriba maruina MLA sing maduna lengakpa ruling gi haitare BJP ki MLA sing center da lengak leinanaba Manipur da miyam na thagat ke lengak tu hanjilananwa Takadabani have wafam lakpanina. Yes, public kari get the mood, public either river quite ihuldo, mother domtang yarakra ying by na Dili the gate channel quakeri wafam encouraging lady, Adu Karigumaganda, Dili chat pase, mushing say swidagi, Changhan Batadi, Yam daba, Yam dabsina kind Dili the only dum, Lejaba MLA Mayam, Suri BJP Gita, Dugo BJP, Musung Chungchin naba, party encouraging Idakanda. Ngarang nahan maruina chatlakanda center leader maruina Amit Shah da kaida lengak sembe matang takpa sam khabar khara dana Amit Shah na thuna hangro haira koi wafam dune khabar da ibada khara kalapu I maruina Amit Shah na kari haira khiba haira tabu idudi khoina ubumakti nate aduga taseng na haira kanda adwai do khoina pangsa sajalaga haiba sulan ga dodi mali tobodabo popular government ama hanjalan bai se hojikti center gi khutta leire haiba simati noma gi Mami Shangak Pahibatae. Young people put K.Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taramok Sari Luna in a Tamsari Wapom is a Kanaba Length bit of a guest. I get it on Bambiri was saying to Ningthoukhongjam Satyajeet Bureau, Unite, I Marup Satyajeet Yan and Taramok Sari to Govt Satyajeet, O. The Dr. Chinglen Maisnam, Professor, Economics, Manipur University, Chinglen Sutaramok Sari, the Gozatling, the Oida. I know yet the Tanam Permanent O.Nabakishore, Vice President. Janta the United Manipur State ni tamuno bagi sul to ramnuk chari oja chinglen da han lam tai oja swai se dum khara toina yaw gi hai bitai maroina se leadership crisis tumadi taseng bodi lehen di manba leibo muktina taba center na PR thamninga poi tanja ma lakpa na maram roga thamgiba hodikti mu parliament ta kaida mu PR gi kari matang na khana gre tangai phadana tha trom de chalani assembly dissolve tawdri oja chinglen tawdo swai civil society organization chinga jing pujal lakanda Manipur da popular government ama leinana ba taknaga tabani central leadership da yes swai sima ka chukai te people's ki mood akoi sidum pami madudi mayamna khallaga thagat chakiba adugumba mihu singduna semba lengak ni madwai do masing ju suna leibanina praja singna sungsoi soidana misam miyam sungsoi sona yengni oja chinglen yan anba opening remarks popular government in center hands kamai thambini yo president rule masa makse hai masi sigi lengak masi center gi lengak ne okay haidi state ki role am teleti okay adagi amana
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯃꯨꯊꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯨꯊꯠꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯗꯣ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ MLAꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯂꯥꯋꯦꯟꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯛꯇꯨꯃꯁꯨ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯋꯥꯔꯂꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯋꯥꯔꯂꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦज ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯚꯣꯏꯁꯂꯦꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯁ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯄꯋꯥꯔꯗꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞꯀꯤ ꯔꯦꯡꯀꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯅꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯌꯥꯝꯕ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯖꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣ ꯄꯦ ꯅꯣ ꯋꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯁꯦ ꯄꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯒꯥꯎꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣ ꯋꯥꯛ ꯅꯣ ꯄꯦ ꯊꯝꯃꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯦꯁꯇꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯖꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯕꯖꯦꯠꯁꯨ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠꯇꯨꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯔꯣꯔ 12,000 ꯆꯥꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯨꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯇꯨꯁꯨ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥꯄꯨꯔꯤꯗꯤ ꯁꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯒꯣ ꯇꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯋꯦꯟꯁꯤ ꯒꯣ ꯇꯨ ꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯦ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯗꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯄꯤꯌꯥꯔꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯍꯟꯒꯦꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯒꯦꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯇꯥꯏꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯍꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯐꯒꯠꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯄꯁꯄꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏꯗꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯈꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯤꯌꯥꯔꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯥꯡꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯅꯩꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦ
PR solution nate akoina pamjabadi sahi mangagi oina khangraba myangi mihuna khangraba singdugi matugi lengak leibadudi akogi apambani aduga chapchana heng akogi santi akogi sustainable oiba aduma pisama lapasu adi khutang lakadabani adu punamakse masidi akogi waini akoina pamjabadi wani adu Manipur myam da ino juji sumjeng jam matamda Manipur myam gi 90% gi mathakti akogi anuba akogi myam gi popular government se masi ai halakpa pamam dumante yes akoi worker khara di yamna akoi pamam bayai ko adu myam si pambai mongji hojuji makidi akogi halakpa si pam dumante matam khara dum lohon ba pam mali maram di kaino da myam gi elected representative oina lady sing se masi maru ba hojiki yana basic oiba myam gi issues haidi kogi thab phangdabagi hairo adagi pochai tangbagi hairo gas mam hengalakpi hairo adagi hojiki lady tangdu laita dabagi film adagi relief camp ta lady myam sigi awana myam adagi imung da hojik thab tatpagi adagi business da akogi toratu bagi punamakida concern oidna maduda akogi lebaki issue da akogi pokatan thengnabai mohta somrakanda akogi power gi adugi kari haini phambal lan haitare ko somdane hena issue ji masi shuana pokatan som leibasina myam da depend da basiam dai adu kaiguma tamda kana kharna di hai sumba akogi lengak sida leiriba myam gi mutsing sidi handaki sina aroi boina farewell pi gi bana su farani kana haibasu myam yauna iba ko adu punamaksi sina ai ahambone tamjaraga ai mathangdam ai round do lojagi thank you ja han round gi damukta tawbugi di maroina lengak se central leadership kari sing kina haibase swai area se to ja chinglen thambirak podo adum khara sudum han hai gibini adum kok dum taraga lei haiba tai Manipur gi phibam se phagal adi Manipur da shanti hanjala gadi popular government adum thuna halakpa yai haibagi kari gi indication se ada swai da hangni question di law and order hairpa kanda hojikti lengak se center na pai banina law and order haibasi lengak kini aduga yes law and order do Fananaba Maduda Paikalakpa Tabak Kari Sing to the citizen singna cooperation people have no money at the law and order to Pumna Shopakan the D Ado I do the Lengaki role. Ado I do law and order Pagalakpa do the Noi Pagalao, Pabu Pagaladi, I Lengak, popular government Halakanida Kaibagi, Wapam Zekitan Langa Wale, Ado Sharupuda, law and order Paganaba Honari, Tuna, popular government, some choice in the Miam, the Piganica Adi Baba, law and order Pagaladi. Popular government adum thuna unudde aise karai normal law and order to the pining daba sokning daba aduga aduna maram oraga PR thambani haise khara sanga thamning bagi kari gi indication am sumale oja nabakisho yanan bagi final remarks ma dum free dum thambi yarane aduga aina hangjaning bana kari guma kanda yes oja chingne mode habiba mayam sing PR pam su lerangmani no PR pam su lerambri lerambri aduga PR pam daba baramdi vote tawduna yam wana praja singina khallakanda voter singina khallaga lengak ama leiro na khanbado adugi duma chauna leibanina adu aiduda minority taw suna tamina dum lengak tu uningni masidi masan tamni adu kari kumukanda civil society organization jing kari sing pula kanu jana bakicho BJP MLA sing marone BJP ke MLA sing kari sing central leader takno popular government amuna hanjal oiba kholau so ingambada kai dabran khale aduna orungane khali MLA sing kari sing Delhi da chalakpa kholakpa central leader na taba tada baiduna mane tawu yes opening remarks popular government in center hands kamain tamining yan ano janu janu makta da hojike popular government in centers hands hai se chumdi chumme haribo ko okay chumdi chumme adi kaina da national political party sing sina kari state amagi chief minister ka khanba se moige high command he tawi BJP khakta wanate even Congress ki issue sum ama party sing tawi adana masina takpadi party ki internal democracy se leite haibasi ta even haribo ko okay ada Manipur ki level situation se da koina yam laibak thibadi masi khata khoin background da we have to go back a little bit ko kaina da hojiki siri birena thakun ma thoimu chief minister oima tam se da crisis se ma manage to ngam gidre mana leadership oidra chief minister leragadi oidra leragadi ekoi support se withdraw tawre na national people's party ki MLA tare na leibam kaino sina as early as November 2024 da withdraw tawre riba masi withdraw tawbisena masina BJP da thangai sengbagi leiba especially in Birenda magi situation ji handle tawba haitaba governance ki matang da magi experience what pa misgovernance tawrokpa sida NPP na smaina withdraw tawbi network message is all over India da sum khangna khare hariba ko
that was the beginning of the downfall of Mr. Biren as a chief minister. Adugi zum development zum jeng cheriba. Adagi khara leraga amu BJP ki internal oina leiba ngasage nangna di leadership crisis oina haigadra natraga maru oibadi some members, especially Speaker Khemchan, openly makoi Siri Biren gi against the Wangang bahore. Masi mangoda dashen piba haitari ne ko mana chief minister oina leba ngak pus oraga di party ki onsu phatte leba ki onsu phatte then openly makoi gi voice tawre mo yaning de busi bore ba masi gi kudung cha ba lawraga 9 hoji ki 10 February 2025 se da assembly session tawgado bo matam se da Congress ki manga ta leibasina si kudung cha ba se lawraga no confidence motion session to the come the master or moniko master or money session like a do master do ba idea kan da master or in subject to correction February ni da 10 February over kari hai koi February 13 dana koi PR la in PR la khaba aduga honorable chief minister warma Birena resign 9 February da ne ba ana 10 February sida assembly session la ko sida no confidence motion se move tawgani haibage koi loin tanare masi la ku matam sida no confidence koi manga ga ngam bonte ada koi expect or me ba koi calculation tar me bisidi BJP ki internal when a labor sida MLA kuntra labor the MLA tari namana cookie wedna makoi the assembly session jar roy makoi ge boys amta la roy board pair roy aduna they were left with only about 30 MLAs I thought BJP manungi NPA kwi khara independent khara lady ko ado majority de sum oi bani makoi manung sida BJP ki manung sida split tor kadra haibagi aki ba leiba dagi Biren je soidana turani je khangba dagi center na nang yaning dana siri Biren si minister oi ba se sum ohening bani tha kunma thoi kuni thoi je adum center leadership na yar BJP ki central leadership na yadra sum ohelak pani adu bo nang yar roi mai to na kari hani nang na no confidence mo sin ma san mai chi ba pi nang ki khaktai na te koi BJP as a whole koi lebak se da embarrassment lai re adana Biren se kaura nam na resign to hon bane ba adugi matung si dai koi loin khange aji ke saran ju hare ba for a few days mana 9 da kan to wa date 12 13 3-4 days se makoi gi internal conflict hai ta re BJP gi manung si makoi resolve to na ba sambit pratra na kan honai adu bo makoi kan to dra nak pak ani thokre Biren gi ma gi hana masa masung ma gi waram yo cabinet minister mapan tara madu makke mam phangre aduga somdana atopagi kem tawna re kem tawna bada gedi makoi se consensus oiba leadership mam puthokpa ngamdre matam da BJP ki central leadership masu moi mathakta convince tawba ngamdre aduna maram waidana ultimately upai laitadana center na tawning dana PR se February 13 na thangre ada hojik PR se pamde ekoi popular government pami haibase masigi masi ama thangai sengwe democracy di yengora ga popular government du ne hena pampham thokoni prajana adu bo popular government leibagi pros and cons koi khana da ya de ba hoji kari gumba BRC to ga popular government ama leire ha daga di popular government Assam rifle da army da mo order tong ngadra ba hoji ke leire arrangement masai unified commando Kuldip Singh na sumpai ba chief minister ro Biren ta ba a ra b ra ma to ro makoi effective oi gadra ba ai di oi roi na khale ba they will be just Biren ga hairok manana dum back to the square one oini hariba adu pambra bai koi hani ge leiba situation na sum drag to ba adum to ba hajikti pharasu phatrasu center na entire responsibility law and order phage phau pharoi to mukona loi lauri ko adik second point amana hajik se maitei ga cookie ga conflict ne na le ada cookie site ki moina haib lali chumi habi wanate ko makoina hojik leibi su mo neutral lo government ama neutral over say PR labisna supposedly cookie sing neutral oyana khali ada haji wari sabagi sumo isu khatang they are coming forward ko karingo maiteina popular government chief minister amo oy matam sida cookie singi makoi attitude se kari oiga da ge je haroi habi wante ko there is a question mark adugi wane da ko aduna ai khoi gi overall state gi interest yenga ga di PR se phate na hai na maram di kursu te lete
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯅꯥꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯈꯔ ꯐꯔꯦ ꯃꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯈꯔ ꯀꯥꯞꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯣꯟꯇꯦꯕ there is underlying problem underlying causes ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ conflict ꯑꯩꯈꯣꯏ resolve ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ resolve ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ popular government ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ I cannot just rule out ꯑꯗꯨꯕꯨ perhaps centerna responsibility ꯂꯧꯕꯁꯤꯅ popular ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ underlying cause ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ command and control ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯨꯜꯗꯤꯞꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯅꯤꯐꯥꯏഡ് ꯀꯃꯥꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ in a larger interest of the state ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯊꯥ 3ꯀꯤ PRꯁꯦ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯔꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯂꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ PRꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ they are not representing the whole of Manipur ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯀꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ we should have an independent voice ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ independence voice ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ I think you also have an independent voice I have also ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ Okay, no problem. Media budi putokani civil society organization ngang putokani aduga tamon Nabakishore ko mai konjen su dum putokodoni sam nare kanda konjen ani maktone balance tolo chatpa mathau tari yes aduga opinion dudi pinarakpo opinion dudi amana perakpo opinion amana perakpo opinion kai khumnabam changi ai ngang isina chobam ne haiba produce bodoi lan gane habni maro soite ai nak chado si jaga se ani ni jaga ni se tamon Nabakishore thambirakpo se karigumba kanda yes leadership crisis tumadi legdi lerure so I see Yabiningbra, Aduga plus Karigumaka, popular government, Halakpai, Hujukti PR, like Ramno Center, handle it. So I Marak say the BJP MLA, Amasung, BJP, Amasung, Sungchinava, political parties encouraging MLAs in the center, leaders in the Tangarakpa, Adu civil society or national Karigi citing, Itang pressure Lakpa, I do Hajari Matuti, Miamna, Marona Botarna, popular government, Leheningba, Uba Pamba, Shahuna Sane, Marok Saturday Kamai Tamini point, Anish. ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯟꯖꯗꯕꯤꯗꯀꯣ ꯑꯁꯣꯝ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ MLA ꯂꯦꯞꯄꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯈꯔ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯈꯔ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥꯔꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯀꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯇꯤ ꯑꯣꯜꯋꯦꯁ ꯂꯩꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯥꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯐꯥꯎ ꯁꯤꯜꯂꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯦ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯥꯎ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯔꯣꯝꯗꯨꯅ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ MLA ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯦ ꯑꯣꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯣꯟꯁ ꯑꯣꯟꯅ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯦꯠ ꯑꯣꯟꯅ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯟꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯅ ꯈꯜꯂꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯁꯤ 2027 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯔꯣꯗꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯁꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯝꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯔꯦꯀꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ
militancy insurgency hai base pula wipe out tawni hai ba mi yauri 2026 hai di kitang ai sele ba mathangi march je tha tara mutang ai sele ba masigi ama leire adigi man hai si akhoi gi accord se sign tawna re try thoirak sign tawkhre khoi somda northeast ta aduga insurgency me apse loisale even manipur gi phu phariam yausale hai ba gi yam kan ba dabi ama kan pisale ba si cherak sida khoi ni yeng se magi se yam serious oi jala tasengna tawdoi jala hai ba ma la e masi lakpa je khoi ni u kan da hojik se akhoi gi naxal movement me apse ka takhai pa mu i naxal mamang da mana torom se jammu kashmir number 1 ni jammu kashmir lo khra matung da hojik naxal movement se la e naxal movement chi mathang da khoi north se masi tu na chakadra hai ba si ma he thamjage ba masi se da khoi gi bjp ke central leader sina kali khalake ha kan da manipur gi ke horom da kan se da anoba dimension gi militancy im thole hojik ke not jammu kashmir da han le ram badu mu na thuai khla adu madhir kan ba ma suppose Iraq ta lusang gra kon ISIS thorok pado Taliban adoi hojikan ki anoba militancy tholai se US na piba afa khulai paire plus muina thaiba message se hojik encrypted message pha ba da ware plus muise anoba strategy ma honge adigi plus drone sin na eba haiba technology ahum je manipur da operate toriba kangu si akhoi si attack toriba akhoi ngai na hajariba khatna ba da yawba akhoi side leiri bisi da hada kapai rocket myam do maduga haiphet manaba se hojik sigi similar crisis ama thole aduna new delhi da phammi bisina moina khalam doise ja kashmir da anoba militancy siga manipur da leiba siga manei aduga bjp gi ama mana tokan da northeast chang se wana chang khi 2015 da arunachal da lae 2016 da assam da lae adagi manipur da lae hojik lairi se 2024 gi yenguta de hana karam badagi handare mp election da plus aya mana alliance ngakani magi step su leje manipur se lei haya de pia leramnina assam lei ati mil lei aduna mana iwana infiltrate toraga mangadi kamai tawni haibagi wakhalon se hojik BJP da leramgani haibasi matham jage mathang da BJP da khoi ni uri se ma se akhoi gi illegal immigration se masi se major crisis ne han man ui mana kai ha kan da Bangladesh Manipur da northeast da insalak batam da assam da hari se akhoi gi Bangladesh te langpa kangu sina northeast ki crisis tholi maduna illegal immigration aduna 2024 da Meghalaya da bill pass tawre adagi Manipur peoples adudu kano mi changba yadana ba protected area permit thamdele matang thamkan se illegal immigration gi matang se da achoba issue da injalakpa man ba ma ui haibasim haibet thamjage ba masi ukan se ma si poche ani sui ba haibe sing se theory ne ba aruga torok padana kamai torok ke haibse haipet nena kan da ngarang nahan se akoi gi donor minister lengbir amani ningsam birung sinja se madeda man lakpa kan se da minister sing se normally airport lakpa da he comment bibiram ani ai la je sini hena ko adu yam thui mai yam thubo ibjani pat laga ngahak tor maga pat chakibagi oduna haipet aduna athuba su mali aduna ye haibiram dreba press ki ma hamra ko nangangi hairaga ko adu thung bagan ma thung kan da ai hore halaga hai hai bani mani ke military hai ba halak patu su hairam da ba yes please go ahead ai han yam thuba mali ma gi speed to madida akhoi da man hairam ba se sumana lak pa se moi minister am lak pa akhoi expect to irang leita di akhoi gi wari ba sing sigi kai da donor ministry se 10% se mana debi gauta da thamamam ni na paisa se kram thada bani na paisa su lei bani na aduga corpus fund su paisa yam lei bani na khara toromdi phadoni na mayam paba adur man haibase akhoi man haibase hana le mi ba project mayam expedite to khara thuna lo khallu aduga mayam na nungai to kan sida palm akhoi farming manipur se am na farmers nga tane farmers yam sathi choeba adu man emphasis piram badari palm oil thaba de emphasis POJ man instruction piram meba madai da akhoi na khali sina masi real concern ojala palm oil sidi amu mayam na environmentalist kanguna mariyam tawnei ko madugi maduna real concern oidab jala haibje khalleba adagi moina thambira matamda issue ani thambira meba ma plus home minister amana zero tolerance against terrorism si amtoina haiba aduga ani suba yam lubna no talks with militants insurgency ani si amtoina haiba adubu akhoi manipur da ground level da thabak torokanda zero tolerance sungai litaba maliko no talk sima with militants haibsima mande kai na kanda makoina khwai wari sanari se militants tu ne bakoina je haris kari kino haiba tamda suspension of operation da laiba attack toriba kangu moising se akoina moina militants haiba ni akoi sade laiba kangu de militants maming haiya de mo kai na kanda mercenaries kan hai mo akoi sade laiba kangu na kari kino da moi asom jagi Burma digi laga mating pangnana ba akoi sade crisis se kai tauna ba kai do moi leader su hoju ji laiba leader ani si su yong kanda Myanmar macang atu era manina aduna mana tok thorpa thabak sika ngang thorpa ka je haipetang manada bra
aduna masigi sina practical way hasiga aruga politics ta su akoina uba yari se Manipur gi handaki chief minister gi crisis to matam Delhi election su laibane matam du su mogi chief minister khanbaga akoi siga khanma matam da mogi Delhi gi chief minister khanba diri irang yam thoe idea mogi nga mu sam heido Delhi rongi MLA ma'am even moise close out to kind of physical oiner moise aru taw madu ya phatna dum deal taraga dum khan ki nupi ma dum khan ki ko dum jane yeba sumai taw dana su Manipur gi su tasena kari ma khan ge na haitadi mana khanbada Manipur da problem dai roi kai gino hai matam da hojik lei biri ba MLA ma'am chane yam toina pan bi bane so su tabira mani hek thorpaga koi karim ta crisis like ti akoi di hai kamana hai bodo dum tawjani yam toina hai bane aduna center na torpa se adum tawdu malinga se koi tamuna tambi ki da sagi hojik lerapata akoi thajana dabam dai base masida BJP na adum experiment to ba yai haidi suppose maitei ga naga ka sorry cookie ga habet tawramina atoba community su leina naga lei pangal lei masi habetang habet ama hapaga maiti moisi yauta bida adum popular da dain to ba experiment makan toraga torpa su yai ba madugi experiment mung to mayam se amta ground level akoi sumu uda base masida akoi na khalak pa kanda BJP se hojik se thinking process amada leiba mali sine ngasai si conclusion da thinking process na kai na kanda hojik si PR mamang da leram kanda center da kya tainaram de center da tangkhai Manipur government da tangkhai tainare hojik ti center da pura 100% taina dui ni kai na kanda PR se central rule ne president's rule ne tawri ma je PR gi ma nga ta ne ba ma na ngak tang leram da Manipur problem solve to ba ngam ji ha je ma gi bad image am oi dui ne BJP gi aduna ma hojik se thinking process ama hatu na akoigi yam khanak che khanaram ba si handaki me siluarak paga mathang da akoigi MLA ma'am sina hadi 2027 da MLA le pinam le tari BJP su wadoi ne adum akoigi pressure se chahim tang di praja gi thap tawna ba akoi da mathang gi ka na ba dungai na piu ha pressure ma kan pi ba male bhanda marak se made da man harina ngaktang hojik se su man ba da ngai ko ai na tawi se ngaktang tha me da ga yengu hai ba gi image ama ani du gi marak se da akoi se tha amani di madugi ngai ba du da le dong mali nei Okay.